मुस्लिम ऑनलाइन फोरम की टीम ने ममांग खाई लाइबुक फब खुनाइद्रा अवाना तामना लाइबुक थी तारे खाई लाइबुक फब खुनाइ तारे वॉलंटियर मणिपुर मुस्लिम ऑनलाइन फोरम की वॉलंटियर सिंसी याम थवाई यावबा अनेगी याम फरम चाने थबुक तव काबु वाक्तो वइबनिना अयामबा एकोइने हेक तव थबुक खुनिमक सिदा दुम यौवे इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज कौवा USA दा बेस तौवा अदुगा इंडिया दना साहियाता ट्रस्ट इसिंगी अवाब तारम मणिपुर की सिदा एकोइने खितंग हाइजरुबनी एकोइने सुमाइ तौदना इसिंगी मणिपुर सिदा अवाना तारे हाइबा कांदा एकोइगी प्रपोजल दु एक्सेप्ट तौरक्तना मसामक हाफिज अब्दुल नजीब मसामक IMRC के रिप्रेजेंटेटिव ने लापिरिसी महाकना कोई पोसे पिरे को कोले को मैं आंसिंग से कोई मणिपुर थुना ngasi सतौरी ओबी टेक तक इहाला ना होबनी मयाम दुआ तौबी वा सोयनाम याव बना बना बो नंबर 2 आई कोई ना तौजरी ब थबो खरा सिदा अपेन ब पेन दबा कोई थमुई दगी थोला पयाम सेंग तौबो थबो नि हाना खनबियु मरम दे कोई तसेंग ना तोंगान तोंगान ब कोई दी अतोपगी अतोपगी अदागी इन्फ्लुएंस ना ते कोई असेंग ब मी मरम चाबा लाइरबा दरकार लेब मी सिंगु दे कोई पीजरी सेवाना Mazhar.
bro, anda kiri lihat yang tahu bro. Ini sebenarnya tanda ini lah. Dokter itu punya dokter ni sih, nak betul. Ambil saklu leher gue. Kau orang tu kau tu. Sini yang tapi ini kan. Hakat sabah jadi lagi na so apa ni ham na nak bom sisi kalau ko. Sini ini ano ba? Kaya ko sai do we isi asaba na ba drop asin na ta talaga takpe hai. यही करना दो जरूरत पड़ेगी ये ले लो अनाज कोई भी दुआ था को अनाज हेलो ये बोल रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं उससे ज्यादा लाइट हो रहा और कुछ पूछ सकते हैं तो पूछ आती कर दो आती हाँ नहीं आता है दवाई है ये सामान को लेके उधर दे दो सामान IMRC is the non-profit organization based in California, USA, United States of America. IMRC has established and started in 1981 only to help the victim of disaster, natural disaster or man-made disaster. After IMRC has expanded their services in education, healthcare, and all other welfare services. Whenever and wherever anything happen, like man-made disaster like riots or flood, IMRC is the first responder to reach there and help the victim of disaster, provide emergency relief like medicines and groceries for the family. At least they can survive for a month with their entire family. This time Manipur, we have heard that the disaster, the flood came out, and IMRC taken step to help the Manipur and the Imphal victim with the help of a Muslim online forum. And today we have distributed
approximately 750 packets hygiene kits as well as grocery kits, which contains complete 1 month grocery, which contains like rice and all other food grains. IMRC is always come forward to help these kind of victims, and it's been working since 35 years. So whenever this happened, IMRC always come forward and help the needy, help the poor, help the victim of disaster, regardless of religion and caste. Thank you very much. Muhammad Rais Ahmed Kawi, Manipuri Muslim Online Forum gi External Affairs and Public Relation gi Administrator oina 2010 dagi na hauji phawba dum oijarakli aikoi na maroina Manipuri Muslim Online Forum na ngasi phawda tawrakliba maroiba thabuk sing si humanity ke maroiba posting si thabuk sing ni maroina aikoi gi main vision si quality education ni adubo laibok phawdagi 2013 da Indian Muslim Relief and Charities aduga India dana Sahitya Trust haina khangnaba IMRC haibase makoi tasena na disaster amadi matamatam gi thokpa yuhar haba riots amadi India gi amadi tongan tongan man neighbors countries sing da tawba moi organization amani makoi da pros amatang tawraga yengsi haina ai samakna initiate tawjaraga proposal ama thajarubani hairiba proposal asi haukiba tang ekoi gi tang taraga taret adugi numituda makoi gi proposal du yamna paisa gi da lupa lakh tara manga khoi accept tawre Manipur gi oina haina hairakpadagi hairiba lupa lakh tara manga si kamaina khoi disperse taw sige na makoi gi technical teams ka maroina khoi Hafiz Sayyid Abdul Nazib IMRC gi representative masamak USA dagi lengbi raklaga hairiba thabuk singa si ngarang dagi masamak date 24 da lae adu ngarang dagi chathaba horokpaduna hauji phawbudai khoina Manipur gi Kachin koya maruoina Muslim sing na taba amadi lilong loina na hairiba mafam asida laiba khoi gi mitai silinau sing hojik package khoi food ki package thungadauri hairiba package asida maruoina yauri basi cheng kilo 10 ga manga aduga hawai kilo 3 tilhau kilo 2 sanam kilo 1 samana kilo 1 makhai aduga chini kilo 1 thum kilo 1 thau liter 1 aduga murok amadi yaingang kilo makhai aduga loina na khwaidai maruoina medicines matam gi hojik emergency medicines hogiak pagi adu hakachabagi
तोान तोान बा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग ओइननबगी हाइरिबा मटेरियल सिंग से मखोइना अखोइगी ngasiगी अखोइगी रिलीफ की मटेरियल पीबगे अरोइब मफम लैफ्राकपम हाइरिबा लिलोंगी मफम असिदा अखोइ हौजिक येनगदौरी हाइरि मफम असिदा तौरिबा अखोइगी कोऑर्डिनेटर सिंग मरुइना अखोइगी मणिपुरी मुस्लिम ऑनलाइन फोरम की मरुइबा एग्जीक्यूटिव्स मयाम अमा पुनसिलगा हाइरिबा थबुक असि तौबो ngambani with the help of IMRC and Sahitya Trust.